lalizama ngendlela zonke to look as separate. I mean, yayizama nenzira yose kuziseparate nenyika by all means possible. ibandla lalizama ubana lingafanani lomhlaba ngendlela zonke. Yeah, wayisangano rayizama razulu kuthiwa ibandla lalizama generashanduko yayibuya ukubana inguquko isiza it would not affect their standing as Adventists. lalingaguquki ukuma kwabo njengamakholwa Ted Wilson says, uTed Wilson uthi one of the greatest things that chema okunye okukhulu esikhala ngakho church yanasi phakathi webandla lanamhlanje it's whereby the church is trying by all means to look as close to the world as possible. ngokubana ibandla liyazama ukufana lomhlaba kwaye bathendiko zvino amakholwa akathesi avachazami kushodera nenyika nenzira yose abazami ukubalekela umhlaba ngendlela zonke asi vakuzama kufanana nenyika nenzira yose kodwa bazama ukufana lomhlaba ngendlela with zonke. regards to that statement of our conference expo ngokuloba khona lokhu tichaverenga 2 Kings chapter 16. sizabala ku2 Kings chapter 2 Kings 16 chapter 16 will be the passage of consideration today. amakhosi chapter 16 yikho sizafunda khona 2 Kings namhlanje. chapter 16 kana masvika iti amen. amakhosi nxa lifikile wothani amen. Amen isho masangano risati rasvika. ibandla likafiki. We are going to read incwadi yemadzimambo echipiri chapter 2 Kings chapter 16 sizabala kumakhosi ayesibili chapter verse number 16 10. kuvesi number 10 Kana masvika iti amen. aselikhona wothani Sangano amen. rasvika timotiverengerai. sibalelani. Read for us my sister. Okay. Verse 10. Zvino mambo Ahazi akaenda Dhamasiko kundosangana naTigrati Pireseri mambo waAsiria. Akabona atari yakanga iri paDhamasiko. Mambo Ahazi akatuma mufananidzo weatari kuna Uria muprista nomuvakirwe wayo nomuitirwe wayo wose. Verse 11. Yeah, verse 11. Muprista Uria akavaka atari akafanana nezvose zvakanga zvatumwa namambo Ahazi achiri Dhamasiko. Muprista Uria akaita saizvozvo mambo Ahazi achigere kudzoka Dhamasiko. Okay. Here tirikuwana an account, lapha siyibona imbali a relationship between a king and a priest. sibona umprista lenkosi. The relationship between a king and a priest. sibona ubudlelwane phakathi kamprista lenkosi. Zvatinokurudzira ndeyekuti relationship inofanirwa kuvapo esikubonayo kubana ubudlelwane kumele bube khona pakati paking napriest. phakathi kwenkosi lomprista. Asi relationship iri pano ubudlelwane obulapha yava kugwadza sizwisa ubuhlungu because mambo wekwaIsraeri anonzi Ahazi ngengobana unkosi okuthiwa ngu-Ahazi wakashanyira kuDamascus. wavakatshela indawo eDamascus. Atishanyira kuDamascus evakatshele eDamascus atinosangana namambo Tiglath-Pileser esiyahlangana lenkosi ebethwayo leyo atinomubona. esiyamubona. Hapana zvakashata pakushanyira a-foreign nation akula okube ukuvakatshela kana enye indawo kunotsvaga basa to a foreign nation kumbeni kuyagcinga umsebenzi kwenye kana indawo kunobona vana ku-foreign nation. kumbeni ukuvakatshela enye indawo kuyabona Zvakanaka abantwana. izvozvo kuhle lokhu vana mbuya venyu vanga vari kuJobe, ogogo bethu babesejobheni vanasisi venyu vanga vari kuToronto, Canada, osisi bendaweni ebethwayo vamwe venyu vanga vari kuZambia. abanye besezambia njalo. Zvakakosha izvozvo munobona nzvimbo. kuhle ukubona indawo. Ahazi the king of Israel did the same. uAhazi inkosi eIsrael wenza Wainoshanyira Tiglath-Pileser. wayesiyavakatshela inkosi ebethwayo. Bhaibheri randoverenga ibhayibhili esilifundayo rinoti mukufamba-famba lithi ekuhambahambeni wakabona zvaakabonawo. wabona akubonayo. He saw an altar, wabona i-altari. an altar in Damascus. wabona i-altari eDamascus. Bhaibheri akaribona kuthiwa eyibona le i-altari angasati abona altari rakadaro. wayengazake eyibona i-altari leyo. Ukaverenga volume 3 spiritual gifts singabala ibhuku eliqanjwayo inoti vanhu vekuDamasco lithi abantu baseDamascus vaivakawo ma-altar sevanhu vekuIsrael babesakha ama-altar njengabantu vati vanga vasingamavaki nenzira mavakire evanhu vekwaIsraeri. kodwa babengayakhi ngendlela Vana vekwaIsraeri abako-israyeli vaiti kana vachivaka altari besakha ama-altari abo. bhaibheri rinoti iro vaitora matombo mangani. kuthiwa babethatha amata amangaki. Vaitora matombo mangani. amata amangaki.
vaitora matombo 12 Vavesaka ngamatshe ayi-12. aisaisiwa chizero Ayingasetshenziswa okokubaza. aisavezewa Hayi ngabazwa la amatshe. aitorwa akadaro Ayithathwa enjalo. ogadzikwa rimwe pamusoro perimwe. Ebekwe endaweni yawo. The size of the stone was not mentioned in Numbers, Ubukhulu belitsha buqanjwa ku-Numbers. but the number is mentioned. Kodwa inamba ukuthi mangaki iyaqanjwa. Aigadzikwa ari 12. Ayilungiswa eyi-12. The bigger the stone, the higher your altar. Ubukhulu bamatshe wasithi The smaller the stone, the shorter the altar. engaba mancane i-altare That was not an issue. wangasondaba But leyo. the number 12 was an issue. Kodwa u-12 yikho lapho Saka vaitora matombo 12 babethatha la amatshe vomagadzika bewabeka endaweni yawo. vaisaisa dhaka. Babengabeki udaka. Mandiwaeresandani Yasizwa nabantu. vaisaisa dhaka pakati pamatombo. Babengabeki udaka phakathi kwamatshe. Matombo aigara naakadaro. Amatshe ayihlalana enjalo. Kana risingagari paitorwa rimwe, Nxa lalingangenani kuhle kwakuthathwa aita yaigara pasina dhaka. i-altare yayihlala kungela daka. Altare kwaDamasco. I-altare eDamasco. Even if you read Prophets and Kings page 142, Sibala ibhuku eliqanjwayo. inokubudza kuti Damascus, like any other hidden nation, Yakutshela ubani iDamascus vaivakamo altars edhaka. ama-altars abayesetshenziswa udaka. Mandiwaeresandani Yasizwa nabantu. ndosaka Naamani paakarapiwa Samuel, 1 Kings chapter 5, 2 Kings chapter 5, uNamani elatshwa vaivakanotora dhaka uthe wathatha udaka akaenda naro kumusha kwavo. waya lapha ayehlala khona. Prominent scholars like Clegg say Ababhalayo bathi dhaka raakatora kwaIsraeri udaka walithatha ku-Israyeli. vanga achida kunogadzira altari yekwavo, Wayefuna ukuyayakha i-altare dhaka rekwaIsraeri. esebenzisa udaka kwako-Israyeli. Saka maheathen Damascus zvavaita eDamascus ababekwenza vaivaka altari redhaka, babesaka ama-altare ngodaka. vakarivaka nedhaka Bengalakha ngodaka vobva voripolisha nekobra bese belipolisha ngepolishi zvekuti uri kure. ukhatshana. Altare kuDamascus EleDamascus i-altare aivaima nekobra, lalicazimula ngekobra. ichipenya nekobra. Libayima ngekobra. It would appetize the eyes more than the Lalimukeka altar ekuJerusalem. sikhangela ku-altare Saka eJerusalem. zavona altare kuDamascus Uazi ebona eleDamascus vakati iri riri nani pane rokwenu. wathi le ingcono kulale Saka bheta titore peteni here kuDamascus, ingcono esikhangele eleDamascus. asindisana matemwaro okuDamascus, Kodwa engakhonzi uNkulunkulu tiite eDamascus. nero kumusha kwedu, Ihambe lalo ekhaya tinona matemwaro wezvokwadi, ikhonzi uNkulunkulu but eqiniso. paaltare design Kodwa yechete. i-altare isebenzise eleDamascus. Mwendiwo zvondoreveresana Yasizwa nabandla. General Conference X, ESCOM newsletter 2020 Umbhalo lo oqanjwayo inoti chii chaita kuti kuite nekeeping compromise. kuthiwa ngenxa yalabantu Dambudziko nerana Ahazi ihlupho ngelabo anoona pattern yaute kuDamascus, ababona iphetheni eDamascus. kodwa hatidi kunonamata Beta kuDamascus, sifuna ukuyakhuleka toda eDamascus. kutora pattern yekuDamascus Sifuna iphetheni eDamascus. tobuya nayo kuJerusalem. Sibuyela eJerusalem. Ondoeresangana, Yasizwa there nabantu. was a time in the church Sasikhona isikhathi we had phakathi a dress code that belonged to the church, lapho sasilokugqoka kwebandla. but King Ahaz Kodwa uAhazi akati haisi nice, wathi lokhu akukubukeki. dress code haisi nice, Lokhu kugqoka akubukeki. toda kunotora yekuDamascus Kuyathatha kweDamascus. tauya nayo kuJerusalem. Sibuye layo eJerusalem. Saka muchiona madress ekuDamascus Yikho libona izigqoko zeDamascus avamo right in the church of asekhona God. phakathi kwebandla It is likaNkulunkulu. because of Ahaz Ngenxa ka-Ahazi watora dress code waphethe yekuDamascus ukugqoka wauya kweDamascus nayo kuJerusalem. wabuya lakho eJerusalem. Music dzatinoteerera Ingoma esizilalelayo zuro dzadzisipo, izolo zazingekho. adzisi ndiyo dzeJerusalem. Azongoma Asi zeJerusalem. dambudziko ndiAhaz Uhlupho ngu-Ahazi. waida kunotora music yekuDamascus Sethethe ukuhlabela kweDamascus wakauya nayo kuJerusalem. wabuya lakho eJerusalem. Tiona kuti kuJerusalem Kungenxa yabana kwaita eJerusalem music yekuDamascus. sokulokuhlabelela kweDamascus. Matseuriko ariko Ukukhuluma kwangempela haasi ekuJerusalem amaningi. asokukhuluma Damascus. ukukhuluma kweDamascus. Problem ndiAhaz Uhlupho ngu-Ahazi wakanotora pattern yekuDamascus wathatha iphetheni akauya eDamascus nayo kuJerusalem. weza la eJerusalem. Iko zvino Damascus yava Khathesi muJerusalem. iDamascus That's the iseJerusalem. problem we are talking about. Yilo uhlupho esikhuluma ngalo. Mufundzi wandoda kuti uzvibvunze chitauro kudai. Umbuzo okumele uzibuze wona sikhuluma kanti Damascus yandakauya nayo kuJerusalem ndeipi? iDamascus engeza layo yiphi?
Mondo wazondoreva resanga. Liyangizwa na abantu. Ndio mvuzo wanofanira kuzvipa. Yiwo mbuzo omele uzibuze Kuti wona. iri pamba pangu. Mina emzini wami Pattern yekuDamascus yandakauya nayo pano apa ndeyipi. ipattern eDamascus yipi engayeka ekhaya lami yipi. Usavunze mumwe munhu. Ungabuza omunye umuntu. Zvifunze iwe. Zibuze wena. Even patebo pakudya. Ekudleni idalo. Pattern iDamascus. Ipattern yeDamascus. Ukatanga kutaura zvehealth reform. Ungathatha ukukhuluma Vanoti makatanga zvakanaka vari mufundisi zuro. ukuthi aliqale Kwanhasi maakurasvika papi. namuhla selilahleka. Dzokerai pamharidzo yazuro. Uyalani Nekuti ndaakutaura zveDamascus. ngenxa yabaselikhuluma Tikatanga kweDamascus. kutaura zvedress in the church. Singakhuluma phezu kokugqoka Vanoti emadleni. pastor you are way behind. Bathi pastor It's usalele. just that you don't have the money to buy these beautiful dresses. Ngenxa yabana ulamali Don't even talk about that, pastor, please. Khuluma ngakho kumfundisi. Talk about something else, please. Khuluma ngokunye mfundisi. Nasi ndikutaura pamusoro pezvozvo. Namuhla khuluma phezu Because kwakho. vana Ahazi Ngenxa yabana uAhazi vapinda muDamascus. sebengene eDamascus. Vakatora zvekuDamascus. Bathatha weDamascus. Chero zvakapolishika. Nxa kubukeka. Chero zvinokobra. Lanxa kubukeka kuhle. Hazvisi zvaMwari. Asiko kwaNkulunkulu. Muntu wazvonoreveresaka. Liyangizwa nabandla. Even if it's well polished religion, Lanxa kubukeka. if it's not for God, it's not for God. Akungaso kwaNkulunkulu ngasokwakhe. Didn't I respect that other music? Mina ngilandaba le. Ndoirameketa music iyoiya. Ukucula kokuyana ngilandaba lapho. Idzodziya toteerera kana tiri kumba. Yona namculo esulalela sekhaya. Nedrama idzodziya ndodziremekedza futi. Lamadrama onalawa hayi. Nezvozvo dress ndozviremekedza. Lapho konke lokugqokayo khona Ati phela. zvine vanofanirwa kuzvipfeka. Kodwa bakhona abanikazi. Vakazvipfeka ivavo Bengakugqoka bona labo. vanofambirana. Kuyahambelana. Vati vekuJerusarema Kodwa beJerusalem. vakamuvakiro kearitari yavo. Altar kuyikhona. NekuDamascus ngaigere kuDamascus. Damascus akuhlali khona. Isuti neyedu yema-12 stones. Nasila yethu yamatayi. Vatoeresanga. Liyakuzwa nabantu. Umwe akati achiinda kuna baba wake kunokomboreka. Omunye esiyakuyise siyabusiswa. Akasvika akati baba ndauya. Wafika wathi sengibuyile baba. Baba akati Jerusalema yauya. Ubaba wathi Jerusalem sibuyile. Ikanzi Jerusalema yauya. Wathi Jerusalem sikhona. Ngaishodere pano Jerusalema. Wathi ayisondele eduze. Jerusalema ngaishodere pano. Ayisondele eduze Jerusalem. Jerusalema ikashodera padhuze pamudhara. Yasondela eduze ukababa. Mudhara wanga wabofu. Ukuthi ubaba yasengasaboni. Mudhara akabata maoko. Wabamba izandla. Akafamba nemaoko. Wehla ngezandla. Akati Jerusalema iyi. Wathi Jerusalem leyi. Zvikanzi ndiyo. Wathi yiyo. Zvikanzi Wathi yebo. asi ndizvo kutaura iJerusalema. Wathi ukukhuluma Jerusalem. Tauriro iJerusalema. Ukukhuluma Jerusalem. Asikamupfekero akadeke Damascus. Kodwa kugqoka ngokweDamascus. Kanzi kutaura ndizvo. Ukukhuluma yikho. Asikamupfekero akasi. Ukugqoka ayisikho. Kutaura ndiJacob. Ukukhuluma nguJacob. Asikupfeka ndiEsau. Ukugqoka nguEsau. Nesabatha kutaura iSabatha. Isabatha ukukhuluma iSabatha. Phakathi kwevhiki kutaura ndiEsau. Phakathi kwevhiki ukukhuluma nguEsau. Nesabatha music paTV iSabatha. Isabatha music kuTV Phakathi yeSabatha. kwevhiki music ndiEsau. Phakathi kwevhiki ukuhlabelela Nesabatha kupfeka iSabatha. yeSabatha ukugqoka Asi ngokweSabatha. phakathi kwevhiki paokeka kupfeka ndiEsau. Phakathi kwevhiki nguEsau Akazangu ogqokileyo. ibhilifi chakapolishiwa chekuDamascus. Lanxa kupolishiwe. Achisi chedu ndechekuDamascus. Masowethu Tine ngokweDamascus. chedu ngatisimbire ipapo. Ngasibambeleleni kokwethu. Rone kudziko ratava. Yilo uhlupho esilalo. When Ahaz brings Damascus to Jerusalem, uAhazi ebuya leDamascus that's where eJerusalem. problems begin. Yikho kuqala khona uhlupho. Jesu chinomata muna John chapter 7. uJesu ekhuleka kuJohane Kunatava 17. ndovanamatira Uthi laba ngiyabakhulekela. kuti muvachengete vari munyika, Abana libagcine libavikele asi besemhlabeni. vasave nyika. Kodwa bengaphatheki I komhlabeni. want them to be in the world, Ngifuna bebe phakathi komhlaba. but I don't want them to be like the world. Kodwa bengafani I lomhlaba. want them to be from Mkopa 17, Ngifuna betholakale phakathi but komhlaba handidi 17. kuti vave Mkopa 17. Abayekele ukuba yimkopa 17. Ndoda kuti vagare pampambadzire, Ngifisa ukubana behlala kumpambadziro. asi vasave mpambadzire. Kodwa bengabi yimpambadziro. Ndoda kuti vapfuure nepamidlands hotel, Ngifuna bedlule phakathi phambi kweMidlands asi Hotel. vasaite zvepamidlands Kodwa hotel. bengenzi okweMidlands Hotel. Ndoda kuti vadrive makombi nemahonda fit, Ngifisa ukubana bedrive zonke izimota. asi vasave zvimwe zvinhu zvisiri ipapayo. Kodwa bengabi ngokunye Let okuthile. them be people in the world, Ababe phakathi komhlaba. but not people of the world. Kodwa bengabi ngabantu Ngative bomhlaba. vanhu vekuJerusalem saka.
asibe ngabantu beJerusalem bandla brings the Damascus pattern to Jerusalem. uthatha iphetheni Bible eDamascus rinotibudza iBhayibheli yasitshela rinoti zvakamboitika. kuthiwa kwake kwenzakala Kune tsamba ya1 Kings 16 and 17 kuncwadi le ebethwayo nemapeteni ekuJerusalem kuDamascus. amaphetheni eDamascus Wayimfundisi nokudaidziwa umfundisi wabizwa achibva kulogwe esuka elwagwelo akasvika akavabudza wafika wabatshela akati kamitiro kamuri kuita wathi lokhu indlela enza ngayo murayimbonai for 3.5 years. izulu alini for 3.5 years Nepeteni dzenyu dzekuDamascus lephetheni zelo zeDamascus vana havaroori nepeteni abantwana basoze bethathwe kamupfekero aka ukugqoka lokhu kamuri kuita elikwenzayo neke kuDamascus. ngokweDamascus Mazuva ano kune Damascus kulezi nsuku leDamascus kamupfekero kacho so lasekugqokeni unotiona kuti Damascus uyabona hayi iDamascus le vanopfeka masiketi akabvaruka bagqoka izigqoko ezidabukileyo mberi uku inenge iri right phambili yabikhangeleyo asi uku inenge yakabvaruka. ngemva yabidabukile iya haisi venti iya liyana hayi Kudabuka. yikudabuka yeah that's a torn skirt. yikudabuka kwesigqoko sai kumadressmaker hambani vakuitirei zvakanaka. hambani kwamathunga belungisi kana muchifunga kuti hamuzviboni ngalisithi alikuboni hunge mune gwara njere liyabe seligula ingqondo mapofu kumbe liyabe selingiziphofu because Samson uSamsoni wakabudzwa nababa wake watshelwa nguyise zvikanziwe kwathiwa wena washaya here muJerusalem suswele yini eJerusalem unotora muDamascus. usiyathatha eDamascus Samson akati ndoyandada nzenza iyoyo uSamsoni uthi nguye kanye nzenza engimfunayo iyo ndoyandada nguye kanye engimfunayo yalo ari murungu Samson. ngaUSamsoni wathelekwa White dead, I can't see anything wrong with that. wayesathi nje amboni ngitsho uhlupho I can't see anything wrong with that. angiboni okubi ngalokho Because he had no eyes. ngenxa yobana wayengelamehlo The very problem engane Samson. ihlupho lalo Samsoni Ndoyatana yonasi. yilo hlupho esesilalo Kuti namhlanje vanhu vanopfeka dzakabvaruka. abantu bagqoke ezidabukileyo Vanoti hatina kubvaruka. bathi akudabukanga Nekuti iDamascus. ngenxa yobana Asi iDamascus tichipedza ino vhiki. kodwa siqeda iviki lapha Nesimba raMwari pamusoro pedu. amandla kaNkulunkulu aphezulu People will be revived and reformed. abantwana bazaguquka Kwataita shanduko huru. kuzaba lenguquko enkulu Nekuti vhiki Satani uchashamisika. ukuthi usathane uzamangala Camp meeting nge 2022. meeting 2022 When the Spirit of God speaks to people, umoya kaNkulunkulu ukhuluma lathi it gives a visible change to the people. uyaletha inguquko ebantwini Kana moya waMwari ukataura nomusikana, umoya kaNkulunkulu yakhuluma lentombazana panoitika shanduko. kwenzakala inguquko Mary Magdalene uMary Magdalene waita zvaita, kuthiwa wayesenza ayekwenza akasamana naJesu, ahlangana khona loJesu akashanduka, kuthiwa waguquka akaita munhu waMwari, waba ngumnta akaita kaNkulunkulu kupfeka dzakavharuka, wekela ukugqoka okudabukileyo dzakasonwa zvakanaka. wagqoka ezithunge kuhle Ya kwaipa aifonerwa kuthiwa ayefonelwa khona nemaboyfriends evening Friday. ngamajaha ayemfonela And are you coming over? uyabuya na ngapha Tikanzi takarega kare mukuru. kuthiwa sachiya kudala Tikanzi but it's a Friday today. kuthiwa yifriday phela namhlanje Tikanzi ndiri kubva kunoviga Jesu. kuthiwa ngivela kuyakungcwaba uJesu Akashamsika kuti iwe kuviga Jesu. saka wamangati wena ukungcwaba Because the uJesu power of God can change us. amandla kaNkulunkulu ayaguqula Sunday very early in the morning. ngesonto ekuseni Vakafona vamwe. bafona abanye Tikanzi are you coming over to the Sea of Galilee? kuthiwa uyeza ngapha eneGalile Tikanzi not now say. kuthiwa hayikhona manje And not even tomorrow. hayikhona loba lakusasa Ndikuenda kunozora Jesu mafuta. ngiyagqoba uJesu amafutha Kuzora Jesu mafuta. gqoba uJesu Iwe amafutha waimira pamberi pemidlenzi hotel. unosima phambi Kunozora kwemidlingoteli Jesu mafuta. gqoba uJesu Tikanzi I'm a changed man. kwathiwa sengiguqukile I'm a manje changed woman. sengiguqukile Nekuti manje moyo waMwari pamusoro pedu. ngenxa yobana umoya Ini kaNkulunkulu phezu kwami ndinotenda. mina Kuti ngiyakholwa moyo waMwari uripo pakati pedu. umoya kaNkulunkulu Iye phakathi kwethu wakashandura Mary yena Magdalene. lana waguqula uMary Unogona Magdalene kushandura iwewe neni. uyenelisa ukuguqula wena The lami Spirit of God is upon this. umoya kaNkulunkulu phezu kwale indawo Saka Bhaibheri kwaya akasvika mfundisi. kuthiwa wafika umfundisi Akasvika ati makore matatu nembijana. wafika wathi iminyaka emithathu lengalo izulu alisozelile Pachaoma dziva nemvura. kwathiwa kuzawoma konke Pakuoma izifula pamwechete naKidroni. lo Kidroni lawo Kidroni ranga riri kure risikaomi. uKidroni yayindawo yayingapheli Kana amanzi kuri nhasi taiti dziva renjuzi. kunamhlanje yasithi hayi ngumfula wenjuzi Raisingaomi. wawungapheli amanzi Vaitaura mufundisi kuti izvi augara kuDhamasika zvaomesa mvura. umfundisi ekhuluma Kwaina Kidroni unooma. lo Kidroni uyawoma Vanhu vakaseka. abantu kuthiwa bahleka Kwai vakagara. kuthiwa bahlala Munhu waMwari akabva. isithunywa sikaNkulunkulu sasuka Festiyo ba.
umnyaka oqala wadlula no dew no rain. akula izulu elanayo. Second year, bah, Umnyaka olandelayo wafika no dew no rain. akula zulu elanayo. Prophets and Kings, page 149. Ibhuku eliqanjwayo Inoti pakatanga kushwaba. kuthiwa kwaqala ukoma, Pakatanga kushwaba ma drought resistant. kwaqala ukoma izihlahla Pakatanga kufamuka. inyamazana zafa, Vanhu vakatanga kudya zvisingadyiwi. abantu badla okungadliwayo. Second year, bah, Umnyaka wesibili waphela, gore rechitatu rikatanga. umnyaka wesithathu waqala, Kudziva kumuromo kwekidroni kukaoma. ukugidroni layo waphela amanzi, Ikatanga kudembuka. waqala njalo Pakupera kwegore rechitatu. umnyaka wesithathu phela, Sora kumauti kakidroni, bah, phezu kwagidroni akusela amanzi, mvura ikaoma. amanzi aphela. Kwai vanhu vakakwira pamusoro pemount Carmel. Kuthiwa abantu bakhwela phezu kwentaba Vakanovaka ma-altars. bayakha ama-altars, Vachimavaka the Damascus way. bayakha besebenzisa indlela yeDamascus. Vakadaidzira maprofita Bhaari naAshtoreth. Babiza amaprofita Vakakwira pamusoro pamaaltars. bakhwela phezu kwentaba, Vakatanga kunamata. baqala ukukhonza. Vamwe vacho kwai vakaputsa aritari raMwari. Abanye kuthiwa babhidliza i-altare Ranga riri pasaidi ipapo. elaliseceleni Vai khonapho, vakanamata. kuthiwa bakhuleka. Gore rechitatu bah. Umnyaka wesithathu waphela, Vai rikapera. kuthiwa waphela umnyaka Rechitiri wesithathu. rikatanga. Owesithathu Iko waqala. zvinokwaita economy meltdown. Khathesi izinto You know when there is no water, liyakwazi ngazo ungasela the amanzi, economy plummets battle. umkhonomi uyawa phansi, Vakangoshayiwa mvura. kungaswelakala amanzi. Chero nyika yakasimba sei, Lanxa ilizwe liqine kanjani, economy inodonha. i-economy iyawa. Droughts are one of the major causes of economy meltdown. Indlala yenzela ubani i-economy iwe phansi. Drought ye3.5 years ikaroma. Indlala eminyaka emithathu yathatha, Kwai vanhu vakati abantu kuthiwa babamba izihlahla. mufundisi uyo akambozvitaura. Umfundisi wawo wakukhuluma, Vakazi uripi? kwathiwa ungaphi. May God bless the reading of his word. uNkulunkulu kabusise ukufunda Kwai kwezwi vakati lakhe. vachimutsvaka, Kwathiwa bemucinga, muprofita waMwari chuchuchuchu. umprofita kaNkulunkulu wafika, Zvikanziwo ndiwo munetsi weIsraeri. kwathiwa wena nguye ohlupha Profita uIsraeli. ndiwo naye akati newe ndiwe munetsi weIsraeri. Wathi wena nguye ohlupha uIsraeli. Zvikanziona imudhara hakuna kana mvura. Kwathiwa khangela akula zulu. Zvikahambei kunosangana kumount Kwathiwa Carmel. sihambeni sehlangana entabeni, Vanhu vakafara. abantu bajabula. Zvikanzi maaltars edu akapolishiwa. Kwathiwa ama-altars ethu Akunoshandiswa nomunhu waMwari. asetshenziswa ngumtaka Vanhu kaNkulunkulu. vakakwira Mount Carmel. Wagadwa intaba. If you read Prophets and Kings page 150, Abala ibhuku eliqanjwayo. kwai vakapfeka maaprons avo Kuthiwa zvakanaka. babegqoke izigqoko zonke With brave apples of pomp. Vachikwidza along the Mount Carmel. beqansa intaba, Vakasvika pamusoro. bafika phezulu. Elijah akamira. U-Elijah wema Akati namatai. wathi khulekani, Mwari uchapindura nomoto. uNkulunkulu uzaphendula Ndiye ngomlilo. Mwari. Nguye uNkulunkulu. Kwai vakanamata. Bakhuleka Kubva kuseni. kusuka ekuseni, Ama-altar epaDamascus. ama-altare eDamascus Vakachema. bakhala Kubva kuseni. kusukela ekuseni, Ama-altar emaDamascus. kuma-altare Kwai eDamascus vakatanga kuzvicheka. baqala Kubva ukuzisikasika kuseni. kusukela ekuseni. Pama-altar emaDamascus. E-altare eDamascus Hapana zvakaitika. akula okwenzakalayo. Tevera isangano raMwari. Lalelani bandla, Even if you make a genuine prayer, lanxa wenza umkhuleko oqinileyo, a very genuine prayer, umkhuleko oqinileyo, but with wrong principles, zviri zvaMwari, usebenzisa indlela engayisiyo, Nakatewa haupindugwi. umthandazo awuphendulwa. Mashoko erasangano. Liyakuzwa na abantu, Ukaverenga Proverbs 28:9-13. liyabala ivesi eqanjwayo, Inoti munhu usingateereri murayiro waMwari, kuthiwa ungalaleli imithetho even kaNkulunkulu, neunamato wake unonyangata. umthandazo wangikhona uyisinengiso phambi kaNkulunkulu. Modiwa erasangano raMwari. Liyasizwa n'abantu, Moziva here chinonzi chinyangadzo. liyakwaziwa isinengiso, Mochiziva here liyasazi nayo isinengiso. munhu asingateereri murayiro waMwari, Umuntu ongalaleli umthetho kaNkulunkulu, akapfugama makusina chiti tenzi mondi wadonamata. engaguqa sithi uNkulunkulu yakizwa ngakhuleka. Kwaizvozvo chiri chinyangadzo. Uyathiwa kwefika ezulwini kuyisinengiso. Chinyangadzo hamuchizivi. Isinengiso alisazi. 1998 1998 came meeting kuZambia siseZambia ekhemiti, Central East Mission Field. endaweni eqanjwayo, Pamusoro pekemiti yakaita seino. endaweni efana Pastor lale. Spoon was the guest speaker. Umfundisi obethwayo nguye Wayeexplaina wayekhuluma, chinyangadzo wayechathisa isinengiso, achiti kuna baba esithi kunobaba vaigwara nechirwere chechikosoro. wayegula ekhwehlela, Saka vakava nechigaba. wayegula igabha kwakhe. Pastor Mbele vaiti kana Mfundisi vakati mbele wayesithi ngakhwehlela, vokosorera muchigaba ekhwehlelele egabheni, voisa pasi pomubhedha. ebeke phansi kombheda, Vaiti vakati ekhwehlele njalo, vokosorera mugaba ekhwehlelele egabheni, voisa pasi pomubhedha. ebeke phansi Voti kombheda, rikazara othi seligcwele voita igabha vanokudhura. elahla. Saka ndo zvavaita izvozvo. Yikho
yikho ayekwenza lokho. Unfortunately, Ngokuswelakala kwenhlanhla akatora gaba wathatha igabha rinonzi Nestle fresh milk. igabha lwaleli liqanjwa Wera vaitira zvinhu. yilo ayelisebenzisa. Saka vaita vati Wasike ngakhwehlela vaisa pasi pegaba. ebeke egabheni ngaphansi Saka kombheda. muronge akagara pasi pomutapo. Umzukulu ehlezi phansi Aiona kombheda pasi pombhedha wasekuru. wayebona ngaphansi Pane kombheda gaba kakhulu rinonzi Nestle good milk. kule gabha lwaleli Akati elibukekayo. sekuru vanonyimba naye. Usathatha ukhulu yancutshana Vanobodha mukaka wakanaka woga. unatha uthago olumnandi yedwa. Toda kunoritora gaba riya. Ngalithatha igabha Noriti kachakacha vakarara. ngilithathe ngilithi nkunkunku. Saka sekuru pai vakakotsira. Ukhulu walala Mfana akafamba. uthatha wahamba Achinda pagaba esiya renesi. egabheni. Andipedzi thank you for that. Angiqedisi ngiyabona Roti nonzi chinyangadza. kuthiwa yisinyengiso. Saka ukaona uchinamata. Ungabona khuleka Usingateereri murayiro wamwari. ungalaleli Unofanira umthetho. gamba rakanzi Nestle milk. Ufana negabha Asi kati richibuda zvinyangadza. kulesinyengiso. Kwaiko Kuthiwa khona vakanamata. bakhuleka Vakazvicheka. vazisikasika Vanoita mhai. sebediniwe Vanoita baba. sebediniwe baba. Vai muprofita wamwari akauya. Umprofita kaNkulunkulu weza Old son beaten prophet. weza umdala With the wesekhulile weird staff on his right hand. ethwele intonga yakhe With white hair and beard. ikhanda With selimhlophe almost torn clothes. engane lezigqoko ezidabukileyo Traveling up the mountain. ekhwela As he was esekhuleka walking up the mountain. eqansa intaba Achinde pomsoro esiya pegomo. phezu kwentaba. Over 950 prophets were present. Bonke laba Against babekhona one prophet endabeni of God. bemelane lonkulunkulu 950 false prophets. 950 Against amaprofita one abahamba prophet of God. bemisana lo yedwa Chero kaNkulunkulu. mukazadza stadium. Lanxa lingagcwalisa Kana zviri istadium zvenhema nezvenhema. amanga ngamanga. Chero stadium ikazara. Istadium ingagcwala Chero zviri zvechokwadi hazvichokwadi. ngamwe Chero asokweqiniso pakauya ngokwamanga. munhu wani pasi pemutambo. Ngabe umuntu oyedwa Kana phansi zviri kwentaba zvechokwadi nezvechokwadi. ngangokweqiniso When ngokweqiniso there's God in it. ngakulo Even nkulunkulu if it's phakathi the minority, it's God. lanxa kulabantu abalutshwane ngokwankulunkulu kunjalo. Kwakafamba ari one so. Kuthiwa wahamba Kana eyedwa tinyora clerks. ebhala umlobi Vai lo vaitarisa. kuthiwa babekhangela With silence. bethule That was shocking. bethule Breathless silence. bethule kuthe cwaka. Kwachifamba achikwidza. Kuthiwa ehamba eqanza I'm imagining the old man. ngiyacabanga omdala okhumileyo Akabata the Torah on his right hand. ephethe ibhuku Achikwidza pamusoro pegoma. eqanza phezu kwentaba Achimanga altari yeDamascus. esiya phezu kwe-altare eDamascus Vakasvika padhuze sepapo. efika eduze kwe-altare Ukaverenga leyo Prophets and Kings page 151. ibhuku eliqanjwayo leli. Kwaye wakatora a different road. Kuthiwa wathatha indlela Haana enye kuinda paaltare yeDamascus. kazange eqonde i-altare Wakaenda eDamascus pachikwenzi. wahamba phambi kwegwenzi Kwaye akavhura chikwenzi. wavula igwenzi. Vana vechidiki Abantwana abancane vakati uri kutsvagei pachikwenzi. kodwa ucingane egwenzini. Vadhara vekudhara Abadala bendulo zvikanzi papa pasina chikwenzi. kuthiwa kwakungela gwenzi. Chikwenzi chakazomera. Igwenzi laba khona Papa neauti aishumira Mwari. kwakule altare Akavhura pachikwenzi. wavula egwenzini Akanhonga dombo 1. wathatha ilitshe Akaisa lodwa panzvimbo. wabeka endaweni Akanhonga rechi6. wathatha Akaita elesibili panzvimbo. wabeka endaweni Akanhonga rechi10. elilandelayo Akaisa njalo panzvimbo. walibeka endaweni Akanhonga rechi11. elilandelayo njalo Pachikwenzi akaisa panzvimbo. wabeka endaweni Akanhonga rechi12. wathatha elesitolo Akaisa panzvimbo. walibeka endaweni Akaona profita achadzokera. wabona iprofita Zvikanzi kasamueri aziva sei kuti apera. kwathiwa kwaziya Zvikanzi ntisephelile nhamba ndoyataura. kwathiwa inhamba yekhulumileyo Altare ikagadzikwa. altare yalungiswa 152, 151 Prophets and Kings paragraph ibhuku 2. eliqanjwayo Inoti to him. kuthiwa kuye These ruins were more precious than all the good altars of Eden. amanquwa lawo ayeqakathekile ukudlula Aya matongo amanquwa anga lawo akakosha ayeqakathekile kupfuura dzose dzakaporishiwa ukudlula wonke pamusoro ama-altare pealtar yaIsraeri. phezu kwe-altare Kwai Mwari ka-Israyeli wakapindura nomunhu. kuthiwa uNkulunkulu Tererai waphendula sangano. lalelani bantu Handei pazvikwenzi. hambeni Isu ezigwenzini tinoziva patakakoromora. thina siyakwazi sesawela Handeita khona nematora ma12 stones. asihambeni siyathatha amandla Tovaka on true religion. siyakhe Let's phezu go kokukhona back to the kokuqinisa old dress code tinodiwa naMwari. asibuyeleni ekugqokeni Let's go kwakudala back to the proper haircut tinodiwa naMwari. asibuyeleni ekugeleni Let's amakhanda go back to the proper speech tinodiwa naMwari. asihambeni ekukhulumeni Handeita dzosa ma12 stones. asihambeni siyathatha amatayitolo Tamamisa panzvimbo chaiwo. siwabeke endaweni eyiyo Isusu tichikura thina pavagorobasa. sifuna ilwagwelo Bvunzai Pastor Mvele uzani Mvumbo. upastor Vati Mvele
vachiparidza tiri kuma-grade 4 grade 5 bechumayela sikumagrade 4 vaiti vatirova shoko vaisiti echumayela macampground avo aizara macrusades kwakugcwala abantu emakrusade Friday evening Friday ntambama vaona machembere achitsvaira wayibona gogo bethanyela 455 ngaba 45 vaiona machembere emixanxa yaright ogogo ixhanqa yonke zvose zvarongeka konke sokusendaweni vogeza voenda panzvimbo begeze beendaweni Saturday 8 o'clock ngosaturday 8 o'clock vaiona machembere asvika wayibona ugogo sebefikile vasingazivi spirit of prophet bengazi spirit of isuti prophet akuziva nepage neparagraph sesikwazi lephethi asi unoona no 9 o'clock kodwa yabona unesabata ngonwakhe ngesabatha vachiona ziwe uti bebona uziwe dzokerai pa12 stones asibuyeleni ematsheni ayithola unoona kuti vakazodzwa uyabona u-edogotweyo 11 o'clock nesabata 11 o'clock ngesabatha vakabata banga nejoto kichini chipfungaira chiutsi ekichini kuphuma intuthu euta vakazodzwa u-edogotweyo dzokerai pa12 stones asibuyeleni ematsheni ayithola unoona vana vamwari uyabona abantwana vari bakankulunkulu papoli kana pamsu ebese MSU unovatsvaga ukavashaya akacinga ubaswele vakapfeka dzekudamascus begqoke ezedamascus unotovaona nesabata chete uyababona isabatha dzokerai ku12 stones asibuyeleni ematsheni ayithola ukaverenga zvakanaka bhaibheri singabala kuhle ebhayibhili zvinoita kuti mwari asafare nesu okwenza unkulunkulu engajabuli ngathi kutsauka pamaprinciples akhe endleleni yakhe ndakati ndichiteerera chidzidzo chakuswera chazulu yilalele esifundeni sayizolo chestuart mascati esokwethembeka ndakawa ticha achidzidzisa ngezwa wayifundisa ai mwari wakakomborera abrahamu kuthiwa unkulunkulu wabusisa u-abrahamu wati abrahamu chibva ipapo wathi abrahamu sukuma uinde khona kunyika ukambe ai endaweni ndichakomborera ngiza kubusisa zedze ipapo gare gare eqeda ai khonapho ndichakomborera ngiza kubusisa gare gare eqeda khonapho ngiza kubusisa ini ndokubvunza mina ngabuza ndikati vakomana nyika yanga ina abrahamu chete umhlaba walo abrahamu kuphelana kaunokokomboregwa nguye kuphela obusiswayo ukaverenga makomenti anti abrahamu ete head of animals that would be driven by over 300 men kuti unkulunkulu wayenezifuyo ezazingaqhuthwa ngabantu abadlula 300 zvifuyo zvinosundwa navanhu 300 izinkomo ezazingafuqwa abantu an abayi-300 average head inogona kufudzwa nomunhu i50 umuntu wani wakwanisa ukukhangela saka iti 300 times 50 oona kuti zvifuyo zvika 300 times 50 libonti asi munane zvifuyo zvakadaro vamonechi kuthiwa enjalo kwaichakomborera kuthiwa ngiyakubusisa unjalo unokomborerwe wagara wakomborerwa ubusiselo wani ohlezi ebusisiwe mwari haakomboreri nekuti pane niti kabusisi ngenxa yobana mwari haakomboreri nekuti unoshaya kabusisi ngenxa yobana uyaswela mwari unokomboreri nekuti unoteerera ubusisa ngenxa yobana ivi uyalalela ukaita mamercedes benz 10 nanxa ngazabe le moto eziyi-10 ukateerera unopiwa futi mamwe 10 sajoga ungalaleli uzaphiwa amanye asi 10 ukaita kiti 1 ungaba nomamboyelo wethu orega kuteerera uyekele ukulalela ne1 yeunofa Oh, yethu nekuti uyafa. hauteereri ngenxa yobana ulaleli akaromba unezinto zakhe akaromba unezinto zakhe ivana bildad ibona laba taura joke ekhuluma uJob takaona sihlezi hasi yabona wakaromba unezinto lazo 3000 mamercedes benz ama-messages zonke lawo ukungiyela into alayo ari makomborero amwari kuyizibusiso zikankulunkulu anotevera kuteerera alandela ukulalela patriarchs and prophets page 208 ebhuku eliqanjwayo inoti god will always bless people who obey his word kuthiwa unkulunkulu uyabusisa abalaleli not ilizwi lakhe ayithi god will bless people who have the need no Akuthiwa unkulunkulu uyabusisa he will abalindile bless those who obey ulalela labo ubusisa labo abalalelayo kwaibva akamutsirira ukuthiwa lapho avuselela mwari khona akapindura unkulunkulu zera waphendula raisangana lalelani bantu we need a revival kumele sibe we need lenguquko a great revival sifuna inguquko ukaverenga selected messages singabala ibhuku book eliqanjwayo 1 page 122 paragraph 1 indinyana ebethwayo ukaverenga futhi mchristian service singabala njalo ebhukwini leli page 41 paragraph 1 endinyana inoti eliqanjwayo the revival of primitive godliness kuthiwa inguquko is the most urgent of all our needs, yikho ukucingakala and to seek this should be our first work. ukucinga lokhu yikho kumele Rukutirira lwesikristu chezokwadi imvuselelo yesikristu ndo basa rachimbi ratofamba yiwo kutsvaka umsebenzi omele siwucinga kutsvaka izvi ibasa rokutanga ukucinga lokhu yikho umsebenzi ukaverenga desire of ages singabala udesire of ages page 556 last paragraph kundinyanya eqanjwayo 557 first paragraph kundinyanya eqanjwayo inoti no repentance kuthiwa nxa kungela does kuphendula not work out reformation. akula lapho For the flock of Christ cannot cover men in unconfessed and unforsaken sin, but it is a principle to transform conduct and correct character. Hakuna kutendeuka kwezvokwadi kusingaunzi shanduko. akula kuguquka kwaqiniso kuletha inguquko Kristu haivhariri vanhu muzvivi zvavo sekobra yekuDamascus. ukuphendula komuntu akuvalela umuntu Asi esonweni principle yaMwari yekuti
transform character. Ukwenda kwindlela kaNkulunkulu yokule. There is a need for revival. Kule ndingeko Kwaye yokukhuleka. Elijah phakaphakaza kunamata. Elijah ngemva kokukhuleka. Kwaye wakasimuka. Wasukuma. Kwaye wakaudza mtungamiri wenyika. Watshela irabhiza umanye kumba. Uchenda iwa zvawusati wamboboza. Kwaye mtungamiri ndokwira bhiza ndokumanya. Kwaye Elijah ndokumanya ndokutangira bhiza. Achisumudzwa nemweya waMwari safire. Kwaye vanga vanga vari pakameo. Kwaye vakabvuma vakati Jehovah ndimwari. Prophets and Kings chikomende pa 152. Inoti vazhinji pazuva iroro vakatenderedza meso avo vakatarika Jehovha. Asi ndiri kushedzera sangano. I'm calling for revival and reformation. Tikashanduka more aspects of life. Should it be issues of diet and speech and all? Let's call for a revival and reformation. Tidzokere kuna Jehovah. Hatigoni kuzviita nesimba redu. Takona kuzviita nesimba raMwari. Kana simba raMwari rapinda, kana simba raMwari rapinda mumunhu, munhu unoita shanduko huru. Pastor Mbele ndaitaura umwe muchinda pamusoro paRahabhu. Yesu kaRahabhu Chiconcrete presentation. Sisiya ekupheteni. Rahabhu wakaona machinda achisvika. uRahabhu tawo wabona amadoda afika. Ama-giant eIsrael. Vakanike guest house padoo peJeriko. Kuthiwa ule guest house. Vaita broadway ipapo. Lapha babesenza khona. Vakati vachisvika. Kuthiwa befika. Akati welcome. Kwathiwa siyalemukela. Moda vangani? Ndifuna bangaki? $2 $10. $3 $50. $4 $50. How many hours? Kwaye machinda akati hatina kuvinga izvozvo. Silandanga lokho. Hatina kuvinga izvozvo nhasi. Silandanga lokho namhlanje. Nhasi teveko kubudza kuti inoparadzirwa. Namhlanje zoukuthi lokho kuzabhidlika. Inoparadzirwa. Kuyabhidlika. Zvikanzi inoparadzirwa tinonzi vaIsraeri. Kwathiwa yabhidlika singama-Israel. Ndakawambira makaita kuna ugogo namoko. Kwathiwa sezwa elakwenzayo. Anozviziva. Asi pamunoparadza kodwa libhidlisa. ndokumbira kuti ndangarinde mhiri yangu. Ngicela ndinikumbulele mhuri Kana yangu. vanhu vakaita saRahabhu. Sifuna abantu abanjengoRahabhu. Vakati Mwari pazvinoparara kubhidliswa. tirangarire isisu nemhiri. Sikhumbule thina le There must be revival in all aspects of life. kube lenguquko endleleni. Please, there must be revival. Church, kube lenguquko bandla. kunafuna kuita rumuzingo. Kumele kube lenguquko Akuita lemvuselelo. mnamato wakakura. Sifuna ukuba nomthandazo omkhulu. Pastor Mbele famba nchiyambere. Undisi Mbele uzani Akuita phambili. mnamato mkuru nasi. Sifuna ukuba nomthandazo omkhulu namhlanje. Kusangano rununa revival. Oyebandla lifuna Vakati imvuselelo. Lord, revive us again. Abathi uNkulunkulu Simkaye simvuselele. mumire neshoka dzenyu. Zokumani lime ngenyawo. Atizivi kuti wakakumira papi. Asikwazi ukubana umenga. Asi mira naJesu. Kodwa mana lo Jesu. Simkaye mumire neshoka dzenyu. Zokumani lime ngezinyawo. Lord, revive us again. uNkulunkulu simvuselele njalo. COVID yakaparadza zvinhu. iCovid yabhidliswa Vanhu vari kunene. kuuya kuchechi nenguva dzavo. Abantu beza isikhathi Vanhu vari abasifunayo. kupfeka zvavanoda. Bagqoka bakufunayo. Vachidya zvavanoda. Besidla bakufunayo. Vachiudza varume vavo zvavanoda nemadzimai. Bakufunayo. Vana vachiudza vabereki vavo zvavanoda. Abantwana bekhuluma bakufunayo. Vachirara nguva yavanoda nepavanoda. Belala lapha bafuna khona. Vachiudza vafundisi zvavanoda. Batshela abafundisi abakufunayo. Nekuti post-COVID change Bona kubana kungemva kweCovid. tongoita zvatinoda. Senzo sokufunayo. Asi atidzokerai pa-12 stone. Asibuyeleni ematsheni ayi-12. God is going to help us. uNkulunkulu uzasiphathisa. Dzokerai sangano. Buyelani bandla. Run to the 12 stone. Asigijimeleni ematsheni ayi-12. Run to 12 stone. Gijimani bandla. Run to the 12 Gijimani stone. ndisematsheni ayi-12. There must be revival. Kumele kube lemvuselelo I lenguquko. want to extend this special call. Ngifuna ukumemeza Vanhu njalo. vanoti pastor. Bakhona bathi mfundisi. Leamterato isusu ragara storipo Ikhaya zvaJesu. yakhona We singasekho. want to start afresh with Jesus. Ukalakatha lo Kana Jesu. kutanga pachana Jesu. Ukalakatha lo Jesu. Kana kutanga pamatombo 12. Ukuqala phezu kwamagari 12. Damascus atisina. okweDamascus Kana asakhulu. kutanga paJerusalem. Ukuqala eJerusalema 12 stones. phezu kwamatshe Kana ayi-12. kutanga pachana Jesu mthemba. Ukuqalakatha lo I Jesu. just need one. Ngifuna oyedwa. God bless you. Lift up your hand. uNkulunkulu ekubusise God phakamisa bless you. isandla. Lift up your hand. Phakamisa isandla. Chingoitaika kutsungirira. Uba nesibindi. Fambai muchibuya mberi. Wozani lisiya phambili 12 silikhulekele. stones paJerusalem. Amatshe ayi-12 Fambai eJerusalema. muchiya mberi mutange pasi. Wozani lisiza phambili. Fambai muchiya mberi sangano. Wozani lisiza Fambai phambili. muchiya mberi. Wozani lisiza phambili. Unafamba unekumutirira. Uyakwazi ufuna Fambai muchiya ivuselelo. mberi sangano. Wozani phambili Fane bana. kutanga pa 12 stones. Ukuqala phezu kwamatshe Achina ayi-12. basa kuti wakura. Akula ndawo bana ukhulile. Achina basa kuti uri
ngumyuthi akulanda ubani ngumyuthi asinabasa kuti uri sakuru akulanda ubani ngukhulu asinabasa kuti uri gogo akulanda ubani ngugogo tiri kunemati yakufamba ku-12 stones sikhulekela ukuhamba phezu famba kwama-12 kutiyambelisa ngani ozani siza phambili tangai pa-12 stones kalani phezu kwama-12 warakuite zvakanaka unkulunkulu elibuzisa manyai muchiyambelisa ngani ozani phambili bandla charles finch achiparidza just before October 22, 1844 before 1844 waiparidza shoko raitisa wakhuluma amabazwe eSantai wakashedzera kumacheto wamemezela akati come and meet your Jesus wathi wozani lihlane lo Jesu wakashedzera wamemezela akati come and meet your Jesus wozani lihlane lo Jesu kwai vanhu vakahokupisiwa abantu bezwa ukuthi vakamira neshoka bahamba ngezinyawo umwe mkuru anga ari kumaseriseri omunye wayenyembo mkhulu ndokusimuka ndokufamba wasukuma hamba achifamba achienda mberi esiya phambili kukura ndovarenga ibhuku esilibalalo kwakagumbukwa kuthiwa akatetereka akaposa kuwira pasi wenza ngani wela phansi kwai vakamtarisa ababemkhanyela vakaseka bahleka vakati kikiki unoda kudona bahleka twasepulukua chasfisa akataura statement wakhuluma umtshumayeli don't worry brother angabi nendaba you'd rather stumble into heaven than walk softly to hell ungibona uzathayeli zvikabvusanepeke mkoma ungahlupheki zviri nenugumbulo uchinda kudenga ungibona ukhuthi vane usezulwini kufamba nestep yakanaka uchinda kudenga ukuhamba ususiya uri lapho kukushedzera isangano yamemezela abantu you'd rather stumble into heaven ungibona uzathayeli than walk usezulwini softly into hell lanxa uhamba ususiya stumble lapho into heaven church tatharika ubuya anemjiya ezulwini kune mwari ozani titange kunkulunkulu patsva siqale kutsha anemjiya kune munhu ozani this kunkulunkulu is the time church of God isi sikhathi bandla likankulunkulu unopaziva pakakoromoka uyakwazi lapho start kakhulu afresh with Jesus qalisa kutsha lo this Jesu is the time my dear yiso brother isikhathi mzalwane this is the time my dear yiso sister isikhathi dadewethu to stumble into heaven ukubana ubuye uye ezulwini warakuitire zvakanaka unkulunkulu esenzele kuhle warakusimbisei unkulunkulu esiqinise the spirit of God umoya kankulunkulu is upon us uphezu wethu the spirit of God is upon the umoya church kankulunkulu uphezu wethu Pastor Bele is coming to pray umfundisi uzasikhulekela he's going to pray for this uzakhulekela lokhu he's going to pray for those uzakhulekela labo he's going to pray for those others uzakhulekela labanye labantu kuti moratiitire zvakanaka ukubana unkulunkulu esenzele kuhle Pastor please pray umfundisi sikhulekela ngathi namateni baba wethu osezulwini we thank you for the mighty pushback usathane uyaqhubeka ehlasela ezama ukuthi uNkulunkulu ingcebo yakho lemileyo ngalesi sikhathi ayihluthume ibuyele ngakuye siyabonga ngoba wena you always fight for the cause amen you always fight for your heritage siyalikhulekela ke lona leli bandla elimileyo ngasona lesi sikhathi ukuhlambuluka kwalo lokungcola kwalo uNkulunkulu kusobala kuwe kakulokufihlakeleyo okusithabisa uNkulunkulu ukuthi igazi likaJesu elachitheke emthini lenele uNkulunkulu siyakuloyisa ukuthi sihlanjululwe siyakuloyisa uNkulunkulu ukuthi siphiwe a new beginning lapha abamileyo phambi kwakho ngalesi sikhathi abathethe that giant step bahamba bebuya ngaphambili engani ungemukela ukukhetha kwabo ubalobela amagama bencwadini yokuphila kube sokusithi uNkulunkulu abasukumileyo ngamunye wena uyakwazi abakusukumeleyo engani ungabona okusenhliziyweni zabo ubhale njalo ku-book of remembrance Jehova nomusa phela nxa kusetshenzwa kunje enkundleni yakho zilindile ezilindayo ukuthi zibone ukuthi indaba iyangaphi sicela ukuthi uNkulunkulu nxa kungaba khona njalo khonapha abalapha for wrong reasons alibe lithuba elihle uNkulunkulu labo bazitholele usindiso siphathise uNkulunkulu senzele okuhle siyaloyisa uNkulunkulu ukuthi even at the end of the meetings sidumise igama lakho sisale sileqiniso ukuthi wena ubukhona phakathi kwethu siyakubonga uNkulunkulu asingeke phela sikhulume kudlulisa amalawulo ngoba sike sikufundise okwenza okusifanele uNkulunkulu yakwazi ungasikondela sibusise usenzele okuhle usiphi izibusiso eziphindiweyo kodwa siyakhuleka amen